Ja sam Željka Fatorini, sada sam umirovljena nakon puno godina provedenih na Hrvatskoj radioteleviziji. Mi smo došli pa smo htjeli preći preko na Orebić pa ne Lovor ne vozi. Sad moramo ići na... Subota je. Subota ne možeš preći preko, ništa, nisi imali trajekt tamo. Moramo ići na trajekt. Moraš puno trajekt. Evo idemo na trajekt. Jedini način da ideš na trajekt. Idemo se tamo. Šta je lijepo? Vidiš kako je lijepo. Vidi Vankinu kuću. Ja sam Zagrebčanka, ali sam zaljubljena u Korčulu, koja je po mom suprugu nama naš drugi dom. I dolazimo ne samo ljeti, nego i tijekom godine. Obavezno smo u Sasvetanskoj procesiji za Veliki petak, prema tome i ovaj put je bio razlog zašto smo sada ovaj Uskrs proveli u Korčuli. Znate što, prava je umjetnost uskladiti odlazak iz Dominča u 7 sati, odlazak iz Trpnja u 7:45, a pritom ne napraviti niti jedan prometni prekršaj. Što su lijepe i koliko ih ima. A gore ima puno ciklama divnih. Takve su boje, intenzivne, predivne. Ovo je Korčula, dođite, uvjerite se i sami. Kad jednom dođete, svako ljeto je vaše na Korčuli i svakog ljeta ćemo se ovdje sresti. Bićemo presretni, jer osim ove šetnje, onaj ljepši dio je ipak kupanje u moru. A pogledajte kako je. Skoro svaki put kad se mi pogledamo, ti ne ozdraviš, ko da se ne poznamo, a da mi te sebi zvat, kad će zaspat, prva sna da ti rečem da volim te još. Bilo moja, ti si moj san, ti si moj san, a lage bilo bi da si tu ja mi, da te ne poznam. Časno ne volite. Lijepi put. Evo idemo na trajekt. Jedini način da ideš na trajekt. Idemo se tamo.